ya saduan oleh besari tanya dike seni budaya jangan orakan tajam dike kado besari berdepan banja sadu oleh besari tanya dike seni budaya sadu oleh besari tanya dike seni budaya Allah syukur puja kepada Allah Maha pemurah dan lagi bijak hanya insan berputus salah turut berita baik dan hak kita seminggu hati tabah pikiran berpadi dalam utama melutak pun yang larang Allah mana faedah nolakan tajam dikit kado besar yang berdepan banja selalu ada oleh besar tanya dikit seni budaya selalu ada oleh besar tanya dikit seni budaya katakan duri ke Rasulullah hai mentua bergala-gala ada meninggi tayo mogipa tahun baga urus sejarah nyo anu yatim hana sapa woyo merasa sapa ada jidam di luar anu hanaya menji oleh baba bajuta no Allah nyorakan tajam dikit kado besar yang berdepan banja selalu ada oleh besar tanya dikit seni budaya selalu ada oleh besar tanya dikit seni budaya wajib mata ngaji bahasa hati sefunda ngaji bahasa hati sefunda dada disengkar jika kau baju hidup kubura dengan kuah sama kanduri cinta ikulah sampai berdaya kau berpuja nyo anak yatim bergada apa-apa tajam dikit kado besar yang berdepan banja sadu oleh besar tanya dikit seni budaya sadu oleh besar tanya dikit seni budaya Dori maulud tak bermulia pengen mokipa dayu jasura tapi kanduri kuda jangan mulia ada tangkuran anu yatim mengagumi susah tapi sejuta yang tak berusaha tamu muda hanya faedah berkorban banyak rupiah Allah jaga tajam dikit kado besar yang berdepan banja selalu ada oleh besar tanya dikit seni budaya selalu ada oleh besar tanya dikit seni budaya warin kaum tua umingan ayah akan mencuta Tuhan kamu bertemu Allah kesana dan kamu cari apa umat Islam bisa kuat pegang berbicara menuju tempat
batin lagi perintah lama bicara baca dengarkan kajamu dikit tadu besar berkepala ganja sahabatnya udah besar hanya menjadi seribu daya sahabatnya udah besar hanya menjadi seribu daya Allah yang betapati tempat Muhammadiyah juga sunnah hari mutlak dari harus diberilah juga satu narakan kajamu dikit tadu besar berkepala ganja sahabatnya udah besar hanya menjadi seribu daya sahabatnya udah besar hanya menjadi seribu daya Allah yang betapati tempat Muhammadiyah juga sunnah hari mutlak dari harus diberilah juga salah daya kau Nabi Muhammadiyah dari berita dari ulama sampai di bantal dari susah di ulama satu narakan kajamu dikit tadu besar butuh pada banja sahabatnya udah besar hanya menjadi seribu daya sahabatnya udah besar hanya menjadi seribu daya Allah Allahu Allah Allah hasbuna Allahu Allah Allah Rabbuna Allahu Allah Allah hasbuna Allahu Allah Allah Rabbuna Allahu Allah Allah hasbuna Allahu Allah Allah Rabbuna Allahu Allah Allah hasbuna dengan bismillah mulai dan bandung puji kepada Rabbana dan berselawat kepada Nabi utusan Rabbi Rasul mulia amal nikmat yang dari Nabi ayangan ummi berkata yang Al-Quran hadis Nabi berada tajib berada jalan Allahu Allah Allah Rasulullah 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 ya Allah jalan susah dan rumah persilakan pangkat yang tinggi tetapi Nabi yang beriman yang supaya Rasulullah ya akan tetapi menyatakan iman yang turun dari yang Allah benci dari Rasulullah sebab Allahu Allah Allah Rasulullah 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 Allahu Allah Allah Rasulullah
Allah
Sebelum kami mengimbau kepada seluruh hadirin untuk benar-benar sehat dan yang kedua supaya nak sama-sama dalam selawat untuk Rabbul Alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita doakan bahawa yang berbahagianya bahwa yang kita kubur, bahwa yang kita kerjakan bahwa orangnya boleh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. موارده سائغة هدية ممتطئا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجبال وأستغفر الله تعالى رضوانا يخص العبرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة
فاختفت منه البدور أشرق القدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك رأينا قد يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت يسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوا على هذا النبي محمد صلوا على الله لي الله لي مولى مولى صلوا على هذا النبي محمد صلوا على محمد صلوا على
Dipersilakan untuk duduk kembali. Ya Rabbal Alamin. Allahumma adkhilna ma'ahul jannata fa innahu awwal man yadkhuluha wa anzilna ma'ahu fi qusuriha wa innahu awwalna ila ruhi nabiyyina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajma'in. Thumma ila arwahi abaihi wa ummahatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal ulama'i wash shuhada'i was salihin. Thumma ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Thumma khususan ila arwahi ala hadzal balad fi quburihim qad ijtama'na hahuna bisababihim wa anta a'lamu bihim bi asma'ihim ya rabbal alamin. Ij'al Allahumma bimahdi fadlika wa judika wa karamika ثواب ذلك اتقوا وفقاك ونجاة من Ya
يا رسول نعمه ويكافئ مزيدا. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم بلغ روح سيدنا محمد منا تحية وسلاما، واجزه عنا أفضل ما جزيت نبيا عن أمته، وآته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وإياهم ممن يستوجب شفاعته ويرتجي به من الله رحمته، والحمد لله رب العالمين. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين لنهجه القويم، اجعلنا من خيار أمته واسترنا اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم، واغفر علينا ببركته لباس العز والتكريم، واسقنا بجواره في دار النعيم، وإنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآله أهل الصدق والوفاء، كلنا معينا ومسعفا، وقربنا من الجنة غرفا، وارزقنا بجاهه عندك قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار، اغفر عنا الذنوب والأوزار يا جميع المخاوف والأخطار، واجمع بيننا وبينه في دار القرار، وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في الإعلان والإسرار، برحمتك واغفر لنا
إنك أنت العفو الغفار يا غفار اللهم اجعل وأعطي مثل ثواب ما قرأناه من ذكر وصلواتنا إلى روح نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وقرابته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة ووالدهم ولمشايخهم يا رب العالمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم يا رب العالمين اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت رؤوف رحيم اللهم أجرنا وإياهم من النار ولا تجعلنا وإياهم من خطاب النار اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا ربي مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه yang dupe hati ulun kampung di sinau ataupun yang dupe hati bila-bila kamu di sinau dengan cara situ hati ulun kamu menjadi kemaafan daripada kita sekalian. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Hanya sekian dan demikian yang dapat kami sampaikan ataupun yang dapat kami persembahkan. Hati